Кызылкия уна базарындабыз мына. Ушул ВАЗ-2107 унасына сода болуп жатат. Мына күтө келген акебиз сатуучу, нар жагында турган акебиз алуучу мына. 90 миң болду. 92 мына 2000 кошту. Азыр эле 90 миңге бер деп атып 2000 кошту. Бергенде мына жакшы болду. Мына сода катуу болуп атат мына. Шунча адамдар тамаша кылып калды мына. Мынакей. Kolunu bucağına tartıp tas ver. Kızıdı. Akeriz. Akeriz. Şunca geliriz buna. Kızık da pazar. Akeriz. Şurada tatlı bolu tatlı. Verin emi jakşılar oldu hem verin hem de. 92 oldu. 95 mi? Ha 95 bin oldu уже. Benzin kılıp, mayda şuda kılıp alıp ketsinler mi buna?